Warasma batah ganupan bani panorang on ibu kahita ari sadarion ari khusus bani hita na marke KPS 2 September 2022 110 sia tahun ambilan nama darin das Itanos Simalungun. Jadi mendalani ari sadarion isalohi tahatani Tuhan domujai matonggo malobe hita matonggo mahita. Terima kasih Tuhan doma ibu hoi ham hanami iberi ham ari sadarion imasuki hanami ari na bersejarah bani kuriamu KKPS na Marianan Itanos Simalungun. Pardingatan 110 sia tahun ambilan nama darinda si Itanos Simalungun. Si hol ipa jonam in marhite na manangihon hatamu hanami sadarion. Sonari bapa paima idalani hanami arion rapakon hamma hanami hatamu majoloman nami marsahap maham basam Yesus Kristus hanai martongko. Amin. Kita haganupan kuliah hina holongan ni Tuhan, hata ni Tuhan, bani na mandalani ari pardingatan pardasnya ambilan nama diarin, ibuat humbani sada Johannes 4 ayat 14, nama nobut sonon. Doma iidahana anjaha isaksihon hanami, paboa doma isuru bapain anakni, aima sipaluah dunia on. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Horas mabata haganupan. Ita haganup kuria ni Tuhan ijabepe ita Marianan. Marhitei pardingatan pardasni ambilan nama diarin. Puho mahita na mar kuria. Namar hapor sayaon puho mahita ipuhoi hatani Tuhan jana manggoluh irik margogoh mahita itu butogu marhitei hatani jana sadarion panugunugun ni ai sebagai tanda na sirsir hita mangirikon Tuhan anjaha manggoluh ibagas rosuh nini marhiteon ni hataon adong hapor sayaon na manggulu. Adong sada joloman na terus menerus na magabe si jolomonta aima hatani. Hatani Tuhan na dopda si Itanos Simalungun on hata aido homa na terus menerus gabe jolomonta jana hata ai paingat kon hita bani holong apa hidup nyuhur ni Tuhan. Hatani Tuhan napa jonam kon bata sonaha holong apa hidup ni hurniai doma ondos subata jana halak namar hapor sayaon makatahon songon Johannes on mangakuhon doma iidah anjaha isaksihon hanan 110 sia tahun tentu bukan waktu yang singkat doma ganjang. Tapi do ope ganjangan panorang hulu benarion napa ingat kon hita bani pambahenan ni Tuhan. Bani holong ni Tuhan. Bani bagah-bagah ni Tuhan. Jaminan coloman na ipasir-sir Tuhan. Jana aima na iyakuhon Johannes mariteon ni ayaton na sihol homa gabe pengakuan tak jolomanta. Jana haganup hita ijabepe ita Marianan nuan romban makatahon doma iidah anjaha isaksihon hanami doma huidah anjaha husaksihon paboa doma isuruh bapa anakni ai masih paluahita. Jadi ita haganupan romban hita mengakuhon ibagas goluhta, ibagas pardalananni, ibagas bagi-bagi aktivitas bahwa Tuhan telah menunjukkan
dan memperlihatkan karya penyelamatan ai jana ondos hubata ganupan ija BP ita marianan. Jadi Bapak inang kita ganupan tandani mangida apa manaksihon pembahenan ni Tuhan anjah mangahapkon bagal ni holong niai nini bani buku sada Johannes on ilobe barang ipu dini ayat ton. Nah pertama hidup di dalam karya penyelamatan Tuhan. Di hutham itobus manggolu ibagas panobusion niai pakop-kopon niai halani ia ame si ipalua dohita hunja ipalua jelas dosa panlanggaron dunia hagolapan aido naman rukup goluhta golu ni bangsa si malungun ijia golu ni hita jolma dasubani panorang on tapi naibata pasir sirhun pa botoh konubata rohdo si palua ibagas persuruh ni bapain ipaondos anak ni gabe si palua bata ya. Si palua ai palua kon hita humbani gom-goman ni dosa humbani rahut-rahut ni hamatean humbani kuasa hagolapa halani ai dom margoluna baru hita sonahadu golu ni halak na dok margoluna baru tanda ni na ipalua kita nini marsiha holongan Bapak inang kita hagarupan lang memang hal na baru anggo iso kita ase marsiha holongan tapi agepe marulakula kon relevan tumang patut doon homatorus ipaingat hubata ai bue ope dunia on jolma i dunia on na irahut bagai-bagai nalang pas mangihut kon rosuni Tuhan nalang romban hubani haholongon ai dom subil latei ya baru partinggilan parsalisihan parsimburuon dongo petongai ai mase saya hotop ope terjadi parbola-bolahan saya hotop ope terjadi homa age parsalisihan na mambahen hita lang sada lang marsiarusan dobni lang kuma marsiurupan totu ibagas onma hata holong ai lambin i pamas-mas tanda ni nadop mangida apa manaksihon nadobi suru nebata anak ni paluah kon hita pakon hata na legan tanda ni nadop ondos bamu jana manggolu haluahon ai ibagas dirimu hagoluh kon hita ma haholongan in haholongan ai totu berwujud kebaikan ya nama dear ya nasitong napatun namarsiurupan namarsi-togu-toguan namarsi-paingatan anjahan na selalu menjadi ia pelopor-pelopor hal-hal na majenges nama dear ibagas kuluon ya totu huja ai patuduhon ya maka holongi Tuhan totu ai mana utama hubani Tuhan ma ai ipaondos tapi Bapak inang nini bani kalimat atau ayat ipu dini ambilan taon ayat 10 ayat 20 sada nini icai nama kaholongin ai bata maningon haholongan nido homa saninahan. Jadi hataridahan ni haluahon, hataridahan ni hagoluhan, hataridahan ni perpasanga pu bani Tuhan tandi namar holong bani Tuhan, iha holongi ma hasoman ni jolma. Jadi totu ida kita do silang na i pudion. Jadi vertikal aima na pitur huatas, horizontal aima na menyamping ba. Ipatudukon hita do tanda ni si holta jana perlu ni hurta mar Tuhan tanda ni holong tamaai
Tapi maningon tarida duai hubani hasoman colma ai mana horizontal ai. Dom hujai parisadarion tandani nadihut kita mangida apa manaksihon. Sona habagal ni holong ni Tuhan marsuru anak ni Yesus Kristus. Jana Yesus Kristus sendiri no batuduhkon pengorbanan ni pakop kopon ni marhite hayu parsilang. Matei ia bahkan mulak manggolu ase sasap dosata irik jupahan parguluhan hita. Tumujai mengguluh maai ibagas dirita jana ai mana mengujur hita idah kam hasomanmu. Sebagai keluarga bapa pakon inang patuduhkon holong ni na markuasa saling marsiurupan marsi togu-toguan marsi haholongan marsi paingatan anjaha langadong be ijai rimas langadong be ijai dom marah langadong be ijai homa age gigi niuhur atene lapita keluarga sebagai keluarga sebagai suami istri atau orang tua terhadap anak-anak tapi sebagai kurian di Tuhan kita saling mengasihi kita saling mengingatkan kita saling marsiurupan ingat hamma marhite na ipatudukon ham nama dari hubani hasoman na hubani Tuhan Indoai. Yesus sendiri nama katahon ahape nabi na henta hubani sada anggini na etek-etekai. Atau ahape artini na etekai ibagas pangarusionta atau ibagas hapor sayonta. Ini Yesus na hubani duai. Halaniai ulang marnalo jam membahen nama der. Age terlalu bisa dari on tongah-tongah ni olok-olok keluargata lambin paingat kon hita maai nadop marianan Yesus tongah-tongah ni keluargata bani kehidupan parumah tanggaon bani kehidupan sosial kemasyarakatan bani kehidupan na ijape horja sikan upari tene. Jadi ketika Yesus jana holong nemang golubata nama derma jupa selamat menjalani masa penuh cinta, penuh kasih, gokui bagas holong, jangan diingat hitama ai matandani nadup das ambilan nama diar ai. Inahan isobuti simalungun sadarion bani goluhmu, bani goluhta, bani goluh ni kuria. Sai jupah ma buah-buah ni pambubai hono ni hata ai batahagan upan. Salam olup-olup mah hubat taganupan, keluarga demi keluarga, ike kapeson, tentu anggodong, iluar ni raya, apa si malungunon, ijabepe, tanda ni pardasnya ambilan nama diarin, marbuah mah homa age ijabepe hita marianan. Amin. Terima kasih Tuhan, aidoma icarohanami hatam. Doma homani jonam hatain marurat jana marbegal irik marbuah koma jana patut malambin tarida buahnya marhide gulu nama der nako kibagas holong damai nasir-sir marsiurupan marsitoguan itonga-tonga ni parguluhan rap kanami Tuhan mames tahun in marhitei olup-olup keluarga melalui keluarga-keluarga KKPS sailam bintalarma Tuhan nadup jonam kuasam haluahon nahumbam jana iparbuah kon hanami ai gabi pasu-pasu marhitei gulu nami do pakasoman nami jolma ijabepe hanai marianan holong maham Tuhan mar pasu-pasu mahamban nami haganupan. Amin. Hidup niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa parsaoran ni tondu na pasima maka somani na siam haganupan. Amin.